Lenkampani ebukene netekulawula kwetemgwaqo itsi bashayeli abanetincwadzi tekushayela taphelelwa sikhatsi ngamhlati nge-20 Indlovu lenkulu 2020 kuya kumhlati nge-31 Ingci 2021 kutawufanele baqinisekise ukuthi bavuselela tincwadzi tabo tekushayela kungakapheli ilanga la Namuhla. Licensing centers are working extended hours and they will also open over the weekend to assist as many people as possible. So motorists are advised to approach their DLTCs to renew their driving licenses and avoid inconvenience on the roads. Kanzi kusenjalo kuya ngekukhula kukhathateka kwebantu njengoba sikhatsi sekuvuselela timpepha tekushayela timoto sesifike emaphethelweni. Bashayeli betimoto batitfole sebabambe umuca lomudze kulamahhovisi ngembi kwekuthi kuvulwe nemagede kulesikhungo. Labete kutovuselela amaphepha abo ekushayela bathi loluhlelo lolusetshenziswa kulibadonsisa amatima njengoba bemasikhathi lesitha ngembi kokuthola lisito. The queue is moving so slow. I don't know why, but I think inside there is 4 or 5 cashiers that working inside. We know all the people who are supposed to work there isn't there, but they do get their salaries. Half of the cubicles are empty and all the people feel the same. So yeah, it is very frustrating. If we don't get help today, what's going to happen now? Because no one is saying anything. And as you can see, the queues are long. We wonder at what time will we be helped. Lesikhungo lekuhlolwa kuso singete isikhatsi sekusebenta kanzi netiphathimandla tiyakuvuma ukuthi kulesinye isikhatsi inetwork ihamba kancane lekuyinto leba nemthelela lomubi esikhatsini lekufanele kuniketwe ngaso lusito. Tiphathimandla tithi wonke umuntu lokhona lomuhla utawusitakala. After the deadline of the 15th, when the minister extended up to the 5th, last week members of community did not show up like they are showing up today. But yesterday and the day before yesterday, we managed to help them up until beyond 6 o'clock. I made a commitment that even today, although the queue is long, we will accommodate them. Indvuna itekuthutha fikile mbalula wexwayise ngekuthi ngemva kwalomuhla angete sisangedwa sikhatsi sekuvuselela tincwadzi tekushayela.